December nili in rin niya niya INP Mizo tanala tangin kan lo lo machu tun tum chu non tribal tangin tribal nama INLEH theyem ti le nam chung chang titi kho chang kan ngai kha howanga apoi mo em maya uluk takin min lo ngai thak sak le theu don nia schedule case le schedule tribe nilo mi in ama le ama nam no fual schedule case schedule tribe ti ang chia a in chala chu tiang ni na ti chiang the le khalem anei chuan chu certificate chu Constitution of India bum na ni kha Supreme Court Thutlukna nia Tunlai Mizoram chunga thil thleng pakhat soizui hlo deuh mai chu Mizo ni lo Mizo nam le ming in vo chopa Mizo saphun le a che vel thu hi ani ve nge inarin om hetiang hi India ram mun tam taka po thleng thin ani sakho in le na wangte in nei na ang chia wangte in schedule case schedule tribe ten India Constitution in ham thatna apek don du awanga nam no fual ni na case certificate lo nei te chungchang thu High Court le Supreme Court ten Thutlukna an lo siam to te I han chui zui lok tiang Mizo customary law lamin saphun chungchang Mizo nam sang te inkar chau chan tam taka wanga saphun thei ati lam kha chu kan thlur tel lovanga India ram hi nam le chi rang tam tak omna ania chotiang bokin sakho rang betu te po an tam em maya kan om khom rui mai ni Hindu zinga nam le chi tha upper class le chi chia le noi nung anin then hlok maya nam na fual schedule case baka backward class ti te other backward class te an la om boka tlang mi tribal tam tak an om boka heng tribal te hi Hindu dana chi chia le tha thlir na ina huam velo wangin schedule tribe ti ani top maya hei hi chu ti hian du tok le photang kan thu khel tur ti fia turin kong danga peng lokang tum khachu nula fel le mel thatak kan nel takte ina kan len tumin kan nulai chuan apa kho chu ana kho ming nal ati chia lo wang ni ngei turani apa chu khoilam chuak nge ni zo thlek su minti sa a kan zo chak pha hle boka an ina kan lenga kan an thut muan deuh nu chuan kan thiat pakhat hian apa chu thut nain a fanuin zo remati ho lo kha a zo ta a apa chuan kan vai hriat thei turin ring leng longin an kho ming chu soya a soizui na chuan ngai tu ati thui du viu maya ka kho chu na hi engang khuwa po ni se kanu le pa te hi eng anga mol mang po ni ro sek sek du lowin simemo ni le lowemo hi a thei ngot lo atia nie eng kho chu ke mo kan ni na te hi za pui mai te tu fa emo kan ni na hi sim na nemo thak theiemo ani ngot lo du lo mai la kan ni tho nia chotiang chuan sa khuwa hi thak thei ma sela namero a thak thei mi lovani Madras High Court chuan sang ni le som ni le pakhat November ni som pasari khan hemi chungchang Thutlukna poimo le chin chia tlak teu mai heti chuaka he court order in a soi chu mimalin a sa kho biak lai thakin sa kho danga inlet ma se a hnam ni na case kha a thak theilo atiani Madras High Court Justice SM Subramaniam chuan S Paul Raj thuboi thelu angai to na he Thutlukna hi ati chuak ta a S Paul Raj hi adi Dravidar nam schedule case ania Hindu mai chia nam no fual schedule case ve tho no puya neya ti chuan Raj hi Christian a in pe a kota intermarriage certificate adila he thila dil rol hian backward class community certificate pek chhuwa telani boka hemi chungchang hi Madras High Court a thlenania court chuan nam rang in nei polawangin nam ni na case thak theiani chuanglo ti Thutlukna asiam pha ta ni chutiang tho chuan schedule case le schedule tribe nilo te hi nam nu fuala anin le thei bik chuanglo Supreme Court chuan thuboi ming thang deuh mai Anjan Kumar versus Union of India and Organization thubuaya schedule case le schedule tribe niloten case certificate
eng ang po in nei ma sela chu alem le asuak mai bogus certificate mayani atia he thutlukna poimo tak hi Supreme Court Bench Justice HK Semale Justice Lakshman omna chuan February ni som pali sang ni le paruk dai to akhan alo ti chuak to ani he thutlukna ang hi chuan tribal meichia in tribal ni lo pasala ta na nei atanga an fa te chu tribal an ni thailo rima engti kong ma in Constitution of India in tribal te ta na ham thatna tribal concession chi ranga pek te hi an muin an zen ve tur ni lo ati na ni Supreme Court tong kam chu han soi ve rengila a person not belonging to the scheduled caste or scheduled tribe claiming himself to be a member of such caste by procuring a bogus caste certificate is fraud on the Constitution of India ti ani a Supreme Court hian a soizel dan chuan Constitution of India article som pani na le som ni le palina bo chia in caste certificate te hi ti dan phung pa ngai routine manner angin adil tu hna an dil awanga an ni na chui chian na proper verification lovin pek chhualo turani atia such certificates should not be issued in a routine manner without proper verification of applicants' claims tiani hethu boy Supreme Court of India ina ngai to chan chu hediang hi ni mi pakhat a ming Anjan Kumar Bihar state chunga gaya khochuak chu anu chu Madhya Pradesh lam chuak Oraon tribal namania apa thung chu Hindu namtha kayas tha anti upper case ani Anjan Kumar hian anu tribal ani awangin tribal certificate nein sangkhat zakwale somkwale pathum kum khan UPSC in Civil Services Examination abuat saya tribal ni na angin Indian Information Service IIS sa atlinta a natho tur pe kani tak mai lo awangin Supreme Court a chumi chungchang chu king ta a chu thu boya thutluk na chu kan soi tak ang khan Supreme Court chuan ati chuak ta ni ti chuan heng te hi ngai tu chhun zom tlak ni in ngai ve em le ti hi kanan soi du a kan zoram chung bi ka thil chi sang lo thleng mek thleng theizel tur lam chi clear tu ten in lo ngai tu chhun zomatan kanan tar lang du zo kani Mizoram chunga case certificate kan pek chhuwa dan te hi kan film khur tok hle in kanin ngayam clear tu ten in ngai dan kha lo soi clear ula atha om mange Mizoram chunga na chi rang MPSC ti ang chi te hian na thok turan la ka hian tribal ni lo tribal certificate lo nei ru te hi an lo la to thina ngem Mizoram chunga ko rang te hian namdang tribal ni ve lo Mizoram chunga omte ring tuwa kan siam hian Mizo ming le nam ming te kan sak ta fo maya hei po hi nakin zela poi thei ni na lang an nam an ni na angin pathian churing ve hle mai sela ti Mizo kher hi atulem ni namdang Christian INLEH nan Mizo evangelist ti ang chia te hian Mizo zinga tuitlak na atan Mizo ming le nam ming nei anom nual maya entianan Jalal Udin ralte ti ang chi te soitur tok chon om nual ani scheduled tribe nilo Mizo chunga na thoka central government state government PSU le PSB ti ang chi noya thok te zinga an fa te ta na nakin no an ham that na turin tribal certificate lo nei khiau hi an nol tongem zirna in sang te hian an zir lai te anga mi tu emo testimonials pek mai po hi film khurangai hledon ne na lang mandeu tu apo Delhi lam mi pakhat chu thil suala ti awangin National Investigation Agency NIA tenan mana Mizo ming le nam mingin ram dang zin theina le kha te alo nei ba ka Mizoram chung college pakhat aizol pon lama zir thina ni na testimonial certificate te po alo nei reng boka hetiang hinakin zela Mizo te mol pho theina turania diklo hi chu ti lo ngamila chu nam dam na turani Mizo tlangwalin nam dang nula nupuya anein afa te chu dana soiboi thei ommia lovin
Mizo an ni ngala Mizo nulain pasalatan namdang anayin afate chu Constitution of India in anu nam ang Mizo nam tribal an ni aphal saklowa wangin tribal ham thatna andong theilova an pasal telek phei chu soi thua cheng lo jok hialani phala kina huam hau lo namdang thankin vekto manifa anga lo chierte an ming le nam ming chen lo phu sak zel mai te hi engdan ma ina phal sak theina la ya omlo ti hriat te po tha hetiang thil ti lo hriat pui tu te hian Mizo poyan soiba ka sarkar na thok NGO te po dan bo chian ni ti hi hriat atul leni ole tun tu makhan ti chua hi huna kol ni kolvom thu ko chang be chana nam chung chang le chumai kai noi ham that na kan don thin chung chang ani a Mizo te hi nama chiang tak anga in ngai si hian then khat chu kan chiang lo hlea then khatero kan chiang thokata then khat chu chiang em chung hian ham that na be se wangin kan chiang du ta thin lo nina langa tun tu makan thu ko chang hi Indian schedule caste schedule tribe chung changte keima ni ngeyen namdang mi te Mizo nam ming kan putir ang chi te hi in en non nan mang thei ra mila alom om leang clear tu te na top thlenga min clear sak le min ngai thak saka wangin kan lo ma comment lama in ngai dan te in ron thole theu don nia